Hello Jazers, be different, be unique, be exclusive. Zukle, muamle, zule drugs te lo hian. Khovel hi hlim takina chen the ni. Ole voina chuanin news interesting tak tak ngai nom tak tak kan react ho don ani. Amma sabera chuan hey ser mun kho a school om to lo ma se samagra sikshan hoya khanin zun in sakna tur tender kha anuai chuang kha aron chuak le thosi a kha kha enge omzia tu sarkar thiam lo nge sarkar ma sa thiam lo nge tu na kan sarkar lai thiam lo opposition lam chuanin ZPM sarkar be na nan ron manga ngati nge ZPM sarkar hi kalphung thar mi pui sarkar in ti si hetianga school om to lo na kho a ser mun kho a hian engwangin nge zun in sakna tur engwai nge zun in sakna tur tender samagra siksha noi hianin alla oman ron la ti chua tin natakin an beya zona an zota amaro chu an mani pon chui chuan tum lem chuang lowa thu dikha a hriat talowani tikhanin sarkar lai demna a khanin atop ta a ti chuanin hey bungkho moitu ti channel nei tu pa hi amuna azukal chila ani po hianin hey in muang hianin helai hmunai hianin school om thina ama chuan amaro chu tu na chuanin school mu tur om to lowa helai hi a building om na lai ani a solai son office te po oma ti in ron soya a chieng ani school om to lo amaro chu zun in sakna tur tender ti chu alani hei hi engwange tuna kulai khwan chana oma tu kan chiar hawang thil om zia dik tak chu hei hi ani samagra siksha fund hi central scheme school list data le student enrollment UDISC ya entry om mangin fund alo chuak thin ani sermun school chu student enrollment chopin UDISC ya ala om reng ani ngei arin oma achan chu sermun school mingin fan aron chuak let si ani yo aron soi chiang do ne school thria ani nu student le teacher zirtir tu tele zirlai te po an om to lo nu wa antan fund ron chuak si hi tu ti dik lo nge ni tang le MNF mo ZPM sarkar ti dik lo ani shan lo ve MNF adem lo ZPM sarkar po adem lo tu mo nge niang school data UDISC record maintain to te chu inspector of schools block resource coordinator le district education officer district project coordinator te an ni a school om to lo nuwa po UDISC school data la kol reng chu inspector of school le district education officer te thiam lo ani aron titak mai ni ZPM thiam lo ni lo MNF sarkar thiam lo po ni lo opposition ten in vabeyete sarkar thiam lo ni lo nang mani thiam lo po ni lo hey a thiam lo tu te amo phur tu inspector of school le district education officer te thiam lo ni aron tia tunge soi tu hi ke hi school education department government of Tripura thok kania samagra fan chungchang ka khoibok awangin ka soi hi adikani tia tunge Jeremy Sungphung 8820 do ta soi le si ve chon hepa hianin a ho ve viawang ending and reply kan enang adik khop me ma se UDISC hi komtin report fill up thin ani a thria to ani si chuanin tunge UDISC ti thinang o te kati mai mai school education department a thok te thiam lo ani mai MNF an sarkar le engemaw hlok na om the an rin wang ania nge te de thlat mai hei chuan sangni som pathum athun to ani lo mo MNF sarkar lai khan a chuak lo ni jok lo mo tu na chuan alo chuak chau te ni lo mo ron tia nia hemi zona hi khulma khwanin I hei aya shezok le keini aya shezok hei aya shezok ni loin keini aya shezok tenin an ron soi le ani chiarang o sermun school om to lova toilet siam na tur proposal hi kum sang ni som ni pathuma siam to chu sang ni som ni palia sarkar thar huna aron chuaka alet linga vutui thorbel anti angmain ZPM sarkar chuan hemi wang hian SAWISEL a hlo pha ta hrep si a proposal an no siam to chu tidang lam lovin ZPM sarkar hian supervisor rotin work order an chuan nanta ani ber mai school suspend thu hi ZPM sarkar hian shelovin hetiang hian anti tam mai em niang le aron tia ron zot ve ni interesting view mai hemi hi chu I kan education minister tele education department lama tangin enge soifia na kha omse athave tho achan chu sermun khuwa school om to lo amaro chu zun in sakna tur tender kha ala ron chuak sia khami kha mipui telaka po zona ti tam em ma
ti chuan tunge David Sailo hin soi ve che ke chong ka shelawa David Sailo khan ZPM kha aron dem ngal ngot na a MNF sarkar proposal siam school om to lo ti an hriat nu le ZPM sarkar nu sanction chuak le chau ani melina lang ta sia emo pelon school lama an mang maidon nge ti vela lo ni le sia thil hre chiang fum fe lawa thil ti awar ta viau mai ZPM e hi chu thilaron soi fi adon mo gotia ma se David Sailo ron beilat me hemi comment a chuan akha khani phot se khami kha kan en home sak ber tur chu ani a kan en zota a ser mun kho school om to lova zonin sakna tur ron chuka tian soi fian an ron siam ani le adot le a chuanin enge interesting heipo chempui nen treasury lu chil chungchang kha ani a alu chil chan chu I pension lo ala theilo ti nia amaro chu khami phena khan thila lo la oma chu chu soi fian ate pon ron chua to a amaro chu mitam tak chuanin hemi alu chila pension lo po la theilowa treasury te po khar ani a ti te khanin kan sarkar la hi an be chiam maya be tur pon ya khalngil turani ruling hi chumo ama ero chu thudik in phum ru lo oma he ta hianin thudik chu lo oma ni chempui nen treasury lu chil tu chanchin voin a aizol south treasury chempui nen lu chil tu chu police in a kol meka ril rulama mipa ngai a phazan lo nia thudon ani police atanga thudon danin chempui nen a treasury lu chil tu hian treasury ami tirten pension lo alak theilo thuwa no chan thin awanga athin rim thutin hetiang thil hi tiani thuan soi Dr. Sheki mapan thin ani thu po asoitel voluntary sarkar na atanga pension ani fa pani nei to in anu puina wi re sana ril rulama mipa ngai a phazan lo deuti a hriat thei ma se FIR thelu ani awangin police on danangin thilan kalpui don talan tongin voin chomhadar somvel khan chempui nena aizol treasury south treasury hi mi pakhatina lu chila treasury building a duty police ten an man kami ha kan riak le tur pani na chuani a athae tikhanin news aron dar loya sarkar lai kan dem loya hlo po pe thelo pension hlo po pe thelo ti amaro chu hi share reng tur chu tuna tak chonin budget session pon la nei lawa ZPM hi sarkar ma samman bang le tiang ning noivel mai khan la kal veri ani ti te pokha thei hi lowila atha ange khami kha chempui ne na treasury lu chil tu chanchin akim chang kan hre thei chu ani adole chon hei SEDP hnoe zirtir tu de din mun tur kan education minister in a soya ZPM hiri nai hianin an ngil nei ti do ni la he an strict thawa an thik thuwa chia kuwara tolru kan phallawa an manna sa amaro chu ngapi te kha chu ngapi laga kha chon action khan la velawani chan chu an soidan chuanin Mizoram economy ti che thei tu te laka hianin kan thik thuwa che ti kha kan home minister pona soya hey in siar ho le phot mai tiang hi Education Minister Dr. Van Lalthana chuan vo in hian office a press conference kowin SEDP hnoyan teaching le teaching staff te din muntur asoya SEDP hnoya mi sang khat chuang teaching le non teaching roi an ni thu soin Education Minister chuan March ni som thum pakhat sang ni som ni pali thleng thok turalak an ni a SEDP alo top tak awangin roi an ni hun chung bik chu po seisak arim don lo March ni som thum pakhat sang ni som ni pali thleng Dr. Van Lalthana chuan elementary le secondary school teaching le non-teaching staff mamodan Directorate of School Education in a report angin no kha vat angai don thule no khatura malak mek ani thu asoyani Education Minister soidanin SEDP non-teaching staff te chu atira ban ngal turati ni ma se zirna ina tor lo na atan March ni som thum pakhat sang ni som ni pali thleng chu tho chun zom cabinet meeting na remti mi kha SEDP zirti tu te din munaron soya SEDP te po hi interesting viewa amaro chu kan khel rei lutuk lowanga ador le chuanin mania Myanmar atangin Burma mian ron luta Mizoram ke ni rama nge kan rama nge an ron luta min ron that ringota tuna hianin ral tlan te zom turti an ron ti chuaka hi kan siarang Myanmar ram chung buaina awanga mami district chung ral tlan lut le om mek ten in khuakhirna mumal zok le khawzok an nei theina tan hriat tirna ti chuak he hi atha dan mumal zok in khuakhirna mumal zok le khawzok hi
hi ka support ke point pakhat na mami district chungaral tlan lut tur reng chuan an omna tur khwa a village level committee on Myanmar refugees phalna an nei masatur ani a an om vele an details te village level committee on Myanmar refugees a an chin chhe tur ani hi chu a thakop mai pani na sarkar hriat pui na le phalna lo chuan Myanmar ral tlan ten mami district chunga ramle in lei phalna ni lo god damn like pathum na dor siam le sum do na lam chi reng sarkar hriat pui na lo le phalna lo chuan an tran tur ani lo hei po hi soirenga lovin kan lo enforce zelang palina eile bar zon na le ni tin khosakna in hlofak huan CM etc a sarkar le an omna khotlang hruai tu te du dan an zom tur ani thak maya dan phallo thil zu drugs le adangte mami district chunga ken lu emo sum do na na man phal ani lo parukna Myanmar ral tanten Aadhaar card voters ID birth certificate driving license residential certificate le adangte an siam tur ani lo atinge hi an siam tur ani lo ten lo te siam thin an lo ma mi hei te chu theilo om taka chan chu foreigner an ne foreigner te chuanin voter ID ti vel birth certificate an lo siam thin ani phei chuan enge mi hianin sum siam nan te hian an lo hmang ni lo mo avazia don lo avazia lo don ve hetianga hran pa dewa hemi point paruk na phei tak hi chu chua a hran pa dewa chua ngai pon alang lowa ma sen ron chua le thawa ngai to na chu ti thui khop mai a pasari na Myanmar atanga ma mi district chunga lir theiken lu reng mumal takin an omna khwa a village level committee on Myanmar refugees nena an hriat tir train tur ani tinia village level committee on Myanmar refugees ten mani khwa veng thewa he hriat tir na hi lo bo zui tur ani a refugee zinga heng te hi zomlo anomani chuan nodal officer on Myanmar refugees and additional deputy commissioner mami district nena emo BL to SDO BDO te nena report the lut tur hriat tir anni atha achan chu andu duin an luta du dain ron cheya Mizoram ami ten ron thadungot mai khatiang kha athalawa hetianga I dan mumal zok le in khwa khirna a khaw zoka ral tlante zom turna ron thi chuaki a thakhop mai a thalu tukani ole khati zong kha news deu hlek kan ron react thei chu ania andang po react tur oma ma ro chu kan react tor ri lawang hempo ni se ka video te milo en saka wangin kalom em so ito ang kanin be different be unique be exclusive hemi video kan ti thina mo sang hi song pare chau khan video om je chu kan dang lam ngam turani thiante chu low party in low ruin kholaya te low thekwal vel mai ma se khatiang la khatang khan ke ni chu kan dang lam turani we should be different kan dang lam ngam turani ani la velu turani mo we should be unique we should be exclusive khatianga common lutuka zule drugs zugle muam azuk le hmom tak hi chu hriat thiam na chin hi oma ma ro chu ti lo thei chuan a tha ma se zu le drugs tel lo wa hring nun hi hlim taka chen thei ani a ni chuan du le lo ting chun lo parting chu ke ni chuan in kan in thiar fi hli manga kan nun kan vong ulukanga lekha thatewin kan ziranga kan career kan phalam hun kan ngai poimo kan future hun kan ngai poimo anga chuta tanga hemi be different be unique be exclusive theme hi ron chua kani khami ka ron soilang le duwa tin stay away from drugs alcohol and tobacco ti po hi zuk le hmom le zule drugs te lo hianin picnic thei hei ruilo hailo pon hlim takina picnic thei a party thei a rai thei bokani ti te hi ke chon in ka ron soinon le du ani chuwang chuanin mi chuan lo ti ro se an du dan an nung thei lom an nun ania it's their choice it's their life mo amaro chu ke ni chun hun uluk tak khanin kanin vongreng turani achan chu kumnga kum som panga lo ralanga tunge I ar chho tial don tunge kum som pahanu atunge an par chho don mo ke ma ni tho khatia lo in sum chang alo in discipline nun uluk taka lo vonga I taima taka mani na thoka khatia lo be chang te kha nakina kan hlo don tho khami ha thanem ngai takin kan ron bel vele zwai ni chu ola ka video te milo en saka wangin kalome video le kan in phole don dia